tubabaje cyane bakubise n'umwana yarahetse mbese ntago bitagaho ngo nuko ahetse umwana uwo mutoni. Iyo utamuguriye nk'inzoga aragukubita akangisha ngo nuko ari umunyerondo. Nibyo twebwe nibyo tuzira rero. Mu gitondo cyo kuri uwa kabiri tariki 23 z'ukwa mbere 2024 nibwo ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ku rubuga rwa X hagaragaye amashusho y'abanyerondo bo mu murenge wa Rwezamenyo barimo guhuragura umugabo n'umugore. Ibi byavugaga ko byaraye bibaye mu ijoro ryo ku itariki 22 bishyira ku itariki 24. Ibi nibyo byatumye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri twerekeza mu murenge wa Rwezamenyo aho aba bakubitirwaga. Bamwe mu babonye ibyabaye bashimangira ko ngo uyu mugabo yaragiye kwihagarika muri ruhurura, abanyerondo bakamwataka ubwo bakamuhuragura. Yumva nibaranyaye mu muhanda ko atakagombye gukubitwa, akagombye gushyikirizwa amategeko akaba ari yo amuhana. Handi umuntu w'umubyeyi ntago ari ubwo kwandarika kuri yagakubitwa. Afite akana gatoya k'imyaka igeze muri 2. Murasaba iki kugira ngo atazagira abanyerondo bongera guhohotera umuturage muri rugo? Ese ko twumva ngo ni abakozi ba leta bafite ikintu bapfuye uko umwe n'umugabo ni akaba ari umugabo wundi, twebwe twatwigira hano twahavuye hano kare twitahira. Kandi gushira abantu bise umuntu utabize araza akawutana kumva ngo yakoze iki, ese ari muri ekosa nukuzahuragura gakubita basi kabasiga ubuzima bwawe uri umuturage wigere. Imana igakinze ko kwasiga ubuzima, wanasiga ubuzima koko neze umuntu utarize nakunyuza mu nzira nziza aho kugira ngo akugira inama, ahubwo waza kubita niwo mwanzuro baba yafashe. Ukuntu yarayakubiswe umugabo we yarari kwihagarika hariya, ari kwihagarika nicyo yazize rero, kubera ko nyine nabo yarafite akantu k'agakoni baratangira baramukubita, baramuteranira n'umugore we baramukubita. Yaranahetse n'umwana pe, n'umwana bamuvunye akaboko. Byabaye sangahe? Byabaye nko hafi saa 4. Ikintu cyari gukorwa bari kumufata wenda bakamubwira ati ntuzongere kunyara aho ngaho, ariko utapfuye kumufata ngo amukubite inkoni. Tubabaje cyane bakubise n'umwana yarahetse mbese ntago bitagaho ngo nuko ahetse umwana uwo mutoni. Iyo utamuguriye nk'inzoga aragukubita akangisha ngo nuko ari umunyerondo. Nibyo twebwe nibyo tuzira rero. Usibye ibivugwa n'aba baturage, hari n'ushimangira ko nawe yakubiswe n'aba banyerondo, aho avuga ko urugomo rw'aba banyerondo ari umunsi. Banyerondo barari birukanye umuntu ahanga ugiye gukiza amubita inkoni iri ku muntu wanjye bawugize. Nawe kutse banyerondo? Byabaye byari umweru gishize. Ninyo cy'abanyerondo bako tujya bakubita abantu bazajya bageza ku buyobozi, ariko ikibazo cyabo ari gukubita cyane. Uko tububaho ubundi nk'umusirikare, ariko barabintu bakora ntago ari byiza kuko bacunga umutekano. Urako umutekano twakoze ni muremure, kandi n'ubundi turacyana gukora. Igihe cy'abanyerondo nabona jewe nuko bigana abaturage, nta muturage wazana akantu yikoreye rero kwirukankana bakubita, ntabakinye umugore utwite barakubita, ugasanga n'amadani uko barayakuramo. Ni amakuru yaje kongera gushimangirwa n'umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Sylvestre Twaje Amahoro, ashimangira ko abanyerondo bamaze gutabwa muri yombi, naho uyu mugabo n'uyu mugore bakubitwaga ndetse n'umwana wabo bakaba babajyanye kwa muganga, aho babashishikarije guhita batanga ikirego byihutirwa. Nibyo ayo makuru twayamenye, byabaye mu ijoro ahagana mu saa 8:30, aho uriya muturage yaravuye ku kabari n'umudamu we, hanyuma za kwihagarika ku muhanda. Abanyerondo rero baramubona bamubaza impamvu ari kwihagarika ku muhanda, habaho guterana amagambo, ariko yari yasomye no ku nzoga nyine wumva agaragaza ubusinzi. Haza kubaho rero kurwana, baranamukomeretsa barwanye. Rero haza umugore waza kuza kumutabara ko yarahetse umwana. Hanyuma nkuko byagaragaye muri iriya video, rero abakoze iriya byaha bashyikirijwe RIB kugira ngo hatangwe ubutabera. Ni muri urwo rwego rero
abanyerondo tubakangurira gukora kinyamwuga. Hari ubutumwa twatanga bujyanye no gukomeza kubakangurira gukora kinyamwuga. Nubwo bahabwa amahugurwa, umuntu umwe ashobora gukora ibikorwa nka biriya byagaragaye byo gusagarira umuturage, akaba bamukubita ndetse bakanamukomeretsa nk'uko bakomerekeje uriya. Ibyo rero bibazwa umuntu ku giti cye, ariko ntabwo byakwitirirwa irondo ryose ry'umwuga, ko harimo n'abakora kinyamwuga. Tunashima kuko ruriya rwego rw'irondo hari abafasha abaturage gucunga umutekano nk'uko batoranywa n'abaturage mu mudugudu. Ibi bibaye mu gihe mu busanzwe amafaranga ahemba abanyerondo akusanywa mu baturage, bikaba biteye isoni n'agahinda kuba abahembwa n'abaturage nabo bagira uruhare mu kubahutaza. BTN TV mu murenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi.